knjizi Al Montenegro, izdatoj 1896. godine u Firenci, Vico Montegozza piše o slici Ranjeni Crnogorac. Ova slika predstavlja epizodu iz borbe crnogorskog naroda. Na rukama unosi starog ranjenog Crnogorca. Ličnost ranjenog Crnogorca je veliki junak Serdar Turo Plamenac, koji bijaše ranjen u bici na Grabu, od kojih je rana nekoliko dana poslije izdahnuo. Vidimo žene koje su se sklonile u pećinu nad kojima planti borba. Podalje stoji visoka, prelijepa žena, simbol vlasti i gleda ispred sebe, tužno zamišljena. Godine 1930. u Pragu je izašla reprezentativna monografija Život i djelo Jaroslava Čermaka, koju su pripremili dr. Černi, Mokri i dr. Naprstek, sa reprodukcijama bogatog likovnog Čermakovog opusa u kojem crnogorske teme i motivi zauzimaju istaknuto mjesto. Kao dokumentarno dragocjena vrijednost ostala su likovno zabilježena viđenja jednog vijeka Crne Gore, kada je bilo više krvavih zora, no mirnih svitanja, a ljutih bojišta koliko granica. Prije svih, Crnu Goru su kroz svijet pronijeli umjetnici, svjedoci događaja koji su pružali vizije. Kako nemamo tačan podatak o datumu posjete Jaroslava Čermaka Crnoj Gori 1858. godine, imamo bar zapis o njegovom putu 1862. godine. Njegov brat, Karl Čermak, piše u časopisu Heimat da kad se Čermak pomenute godine ponovo vratio u Dalmaciju i Crnu Goru, bio je primljen na dvor na Cetinje sa posebnim uvažavanjem i prema njemu su se tokom čitavog boravka ponašali sa posebnom gostoprimnošću, ljubavlju i srdačnošću, kao da je bio dijete te zemlje i toga doma. Čermak je za vrijeme svog boravka u Dubrovniku imao dosta prilika da se sretne sa Crnogorcima. Crnogorci su posjećivali Dubrovnik radi trgovine jer je puno ondašnjih Crnogoraca imalo velike trgovinske odnose sa Dalmacijom. Kao vojvoda Ivo Rakov Radonjić koji je imao i u Trstu svoje kuće, vojvoda Đuro Matanović i njegov brat Pero Matanović. Čermak je u Dubrovniku naslikao portret slavnog crnogorskog vojvode Miljana Vukova Rešovića, Vasojevićkog vojvode. Taj portret je vlasništvo sina vojvode Gavra Vukovića iz Andrijevice, potonjeg ministra inostranih poslova. Iz Dubrovnika Čermak pismom poziva svog učenika i vjernog sljedbenika, mladog češkog slikara Hutarija, da mu se pridruži u radu. Odmah, nakon dolaska Hutarija u Dubrovnik 1862. godine, Čermak piše na Cetinje. Da li bi bila njihova posjeta Cetinju u ovo doba moguća? I vrlo brzo dobija odgovor svog zemljaka, sekretara knjaza Nikole gospodina Baclika, da su u Crnu Goru dobrodošli u svako vrijeme i u svako doba. Odmah smo se spremili za put u Crnu Goru. Kada smo stigli u Kotor, piše Hutari, očekivala nas je veća četa tjelohranitelja knjaza Nikole. Tada nije bilo nikakvog puta po kojem bi se moglo udobno stići u zemlju kamena, zemlju slobode. Oko nas su bile samo planine, usječene u nebo.
Na Njeguši nas je dočekao naš zemljak Vaclik i vojvoda Krco Petrović, koji nam izraziše srdačnu dobrodošlicu. Zajedno sa njima nastavili smo put do Cetinja po velikoj oluji i nevremenu. Po dolasku na Cetinje smjestili smo se u velikoj državnoj zgradi, biljardi. Dobili smo 2 sobe. Kada nas je smjestio, Vaclik se sa nama oprosti jer je imao obaveze kod knjaza. Jan Vaclik, Čeh, završio Orijentalnu akademiju u Beču. U godini 1856. napisao je knjigu o suverenitetu Crne Gore, a 1858. godine postaje državni sekretar Crne Gore sve do 1868. nakon čega odlazi za Rusiju u Petrograd. Pored našeg zemljaka Vaclika, Crna Gora nije imala ni jednog činovnika, a Vaclik je u sebi skoncentrisao ministarstvo, državni savjet i advokatsku kancelariju. Dok je Đuro spremao vunjene pokrivače za počinak, Čermak je kroz prozor gledao gužvu na ulici i na Knjažev dvor, pitajući mladog Crnogorca kuda ide taj karavan sa raznom robom, među kojima je bilo najviše slika. Na sigurno mjesto od ataka Turaka. Na planinu Lovćan, gospodine. Prijenos slika iz Cetinskog dvora je djelo koje je bilo inspirisano ovim događajem. Iz Knjaževog dvora preko puta došla je mala djevojka koja je nosila razne zdjele i flaše. Pratila ju je starija žena koja je nosila ćebad i posteljinu. Starija je bila naša zemljakinja, piše Hutari, gospođa Lukašova, supruga knjaževog kuvara. Rekoše nam da se knjaz razljutio na svoje sluge kad je saznao da njegovi gosti nijesu posluženi kako valja i trebuje. I poslao nam je sve najbolje što je imao u kuhinji i podrum. Drugi dan po dolasku primio nas je u okruženju svoje familije knjaz i pozvao nas da stanujemo u njegovom dvoru i da se hranimo kod njega. To je bilo ono vrijeme kada je vlast poslije svog ubijenog strica Danila preuzeo mladi knjaz, budući kralj Nikola i njegova gospođa, 15-godišnja knjeginja Milena, koja je bila lijepa kao princeza iz slovenske bajke. Jednog dana u atelje nam je navratio veliki vojvoda Mirko Petrović Njegoš, knjažev otac, i zamolio nas da mu napravimo njegov portret. Odmah smo se prihvatili posla. Mirko je sjedio kao prikovan, pušio je čibuk i pričao nam o svojemu ratovanju. Taman kad je mister Čermak htio fiksirati njegove crne oči na platnu, primijetio sam na njemu poseban nemir. Pogled mu je bio uperen na stijenu preko puta. Odjednom je skočio, izvadio pištolj iza pojasa i sa prozora opalio. Primijetivši naše iznenađenje, ponovo je mirno sjeo i nemarno odmahnuo rukom rekavši: "Crtajte dalje, ubio sam samo jednog ništa čovjeka koji je već duže vrijeme lutao oko dvora." Čermak je u to vrijeme slikao portrete knjeginje Milene i Darinke i ja sam morao crtati portrete pola Cetinja, jer svaki gardista je tražio da mu radim portret. Jedan mi je nudio konja za sliku, drugi austrijsko srebro. Čermak je slikao osim portreta knjaževe porodice također portret Jovana Mašanova Vukotića sa ćiriličnim napisom. Čudno je što Čermak nije napravio portret knjaza Nikole, ali ipak skicu je napravio. Kod gospodina Steva Kljujića, ondašnjeg sekretara Jugoslavenske ambasade u Pragu, nalazi se mala slika knjaza Nikole iz tih godina. Njegova čitava figura, u ruci drži crnogorsku kapu, na grudima ordenje sa turskom sabljom po strani. Čermakov učenik i sljedbenik Hutari
Sam također slika Jovana Vukotića i popa Bogdana Zimonjića, hercegovačkog vojvodu. Obje slike nalaze se u Pragu. Svako večer sam na zid prikucavao jednu sliku sa ovim karakterističnim glavama. Posebno me radovala slika jednog crnogorskog barjaktara po imenu Milan, jednog od najvećih crnogorskih junaka. Kada sam ga pitao koliko je Turaka ubio u zadnjem boju, odgovorio je: Bogu se dopalo da ih je bilo 35, gospodine. Upoznali smo se sa glavnim načelnikom crnogorskih topdžija. Znao je prilično češki i bio je vrlo obrazovan čovjek. Također i njega sam slikao, piše Hutari. Baš prilikom njegovog portretovanja iznenada je došlo naređenje da krene odmah u Rijeku da odbije atak Turaka. Načelnik je odmah krenuo na put. Nakon 3 dana sam saznao da se moj kapetan vratio na Cetinje kao pobjednik, ali zbog povreda koje je u borbi zadobio ne može neko vrijeme da sjedi kao model. Narednog dana sam ga posjetio, zatekavši ga kako udobno sjedi u kući i puši čibuk. Lijeva ruka mu je bila u zavojima. Na pitanje šta mu fali, odgovorio je: Boga mi, ne mnogo. Turski metak me je pogodio i malo me je ogrebao. Pričajući kako se to desilo, skidao je zavoj sa ruke. Držao sam svoj zapisnik u lijevoj ruci i najedanput, ugledavši njegovu ranu, knjiga mi je ispala iz ruke i ja sam se onesvijestio. Zbog svoje crnogorske naravi, moj kapetan je za 8 dana bio potpuno zdrav. U vrijeme potpisivanja mira sa Turskom pristigli su na Knjažev dvor na Cetinje turski ambasadori, donijeli knjazu od sultana poklone i mir je zapečaćen. U čast turskog izaslanika knjaz je priredio svečani ručak na koji smo bili i mi pozvani. Nakon završetka ručka sjelo se uz karte, igrao se preferans. Knjaz Mirko sa turskim pašom i još 2 Turčina zasio je za jedan sto. Mirko je imao sreće i dobio je pristojnu gomilicu turskog zlata. Po završetku kartanja nasuo je čitavu gomilicu zlatnika u moju kapu i dao mi je sa riječima: Uzmi, to je tvoje. Ja neću da sebi ostavljam ni jedan turski zlatnik. Tog istog dana, kasno popodne, stiglo je na Cetinje 300 crnogorskih ratnika, da bi, nakon završenog rata, svečano predali knjazu zaplijenjene zastave. Te večeri bilo je vrlo loše vrijeme. Padala je kiša i ratnici, premoreni od silnog vojevanja, bili su smješteni u hladnim i vlažnim prizemnim prostorijama manastira. Čermak je posjetio ove heroje. Kada sam Čermaku predložio da im nabavimo hranu, odgovorio mi je: Mladi moj prijatelju, govorite mi iz srca, to sam i ja mislio. Obezbijedili smo dovoljno hleba, rakije, slanine i odnijeli sve u manastir. Svaki od junaka je pio u naše zdravlje, žene su nam ljubile ruke i nudile svoja čela za poljubac. I tako, Mirkova zarada od Turčina na karte potrošena je na ovo čašćavanje. Prilikom jednog lova na Jarebice došlo je do komičnog razgovora između knjaza Nikole i Čermaka. Imali smo psa kojeg smo dobili za put u Crnu Goru od knjeginje Čatoriske. Zvao se Lav. Knjaz je pitao francuski Čermaka da li zna Lav aportovat. Čermak je pomislio da se radi o njegovom đaku, Hutariju, i obratio se meni sa pitanjem da li to znam. Knjaz se grohotom nasmijao i nesporazum se razjasnio. Na Cetinje brzo dolazi zima. Sve je bilo prekriveno snijegom. Zima je bila neizdrživa, tim prije što u našem stanu nismo imali peć. Dogovorio sam se sa gospodinom Čermakom da narednog dana otputujem da bi u Dubrovniku pripremio vilu za zimski boravak. Dok sam pakovao stvari, došao je knjažev sluga i uručio mi poziv od knjaza
da kod njega provedemo zadnje veče u društvu sa gospodinom Čermakom. Oproštaj sa porodicom knjaza bio je vrlo srdačan, a sam knjaz me ispratio do predsoblja. Pita me za honorar, za slike koje sam slikao za njegovu porodicu. Već sam se ranije dogovorio sa mojim profesorom Čermakom da za naša umjetnička djela u Crnoj Gori ne primamo ni od koga ni jednu paru. Knjaz me zamolio da bar primim od njega neku uspomenu. Poklonio mi je džeferdar. Kada sam u društvu Čermaka, Vaclika i Đura izašao iz knjaževog dvora, opkolilo me oko 50-ak Crnogoraca koji su htjeli da me isprate do Bajica. Sljedećeg dana sam krenuo na put sa džeferdarom na ramenu, pješke, jer nisam mogao na Cetinju nigdje naći konja. Prilikom rastanka u Bajicama, Crnogorci su u moju počast iz pištolja ispalili nekoliko metaka. Blizu Njeguša sreo sam starog vojvodu Krca Petrovića koji je jahao konja. Kada me ugledao, reče: "Gdje ćeš, mali moj Čehu, sa tom puškom?" "U Kotor, vojvodo," odgovorio sam. "Što? Ti ćeš da nas ostaviš?" S tim riječima je skočio s konja, kojega sam ja morao uzjahati, i poveo me u svoj dom na Njeguše. Iste večeri sam prekoračio granicu Crne Gore i sa suzama se oprostio sa ovom, meni tako dragom zemljom. Nakon dolaska u Dubrovnik pripremio sam sve za prijem gospodina Čermaka, koji je ispred Božića trebalo da doputuje sa Đurom da bi završio portrete. Ubrzo zatim Hutar je otputovao u svoju zemlju, a onda u Pariz i konačno se smjestio u Karlovim Varima. Njemu, Jozefu Hutariju, smo zahvalni za autentičan zapis, do sada jedini, o boravku Jaroslava Čermaka u Crnoj Gori. Kao Čermak, i Hutar je mnogo volio Crnu Goru i njen narod. Do kraja života je bio obožavalac Jaroslava Čermaka i njegove umjetnosti, a u njegovom ateljeu stalno je visila Čermakova slika iz vremena njihovog zajedničkog druženja. Decembra 1862. godine, svečano ispraćen, Čermak je otišao sa Cetinja u župu Dubrovačku i nastanio se u pitomoj Mandeljeni, blizu Dubrovnika. Tu je živio od aprila 1865. godine. Tom prilikom, na rastanku sa Crnom Gorom, dobija od knjaza Nikole na poklon konja, arapskog bijelca sa damskim sjedlom. Čermak je koristio damsko sjedlo jer nije mogao koristiti muško, zbog toga što je imao jednu nogu kraću. Ne dočekavši dane kada se razvedrilo nad Crnom Gorom, usred rada i stvaranja, u prilično mladim godinama, ispalo je Jaroslavu Čermaku dana 23. aprila 1878. godine u Parizu pinjelo iz ruke i njegovo platno se osušilo. Umro je ispred svoje zadnje slike, na kojoj je radio sa strašću i o kojoj je pisao prag svojem prijatelju Sobeslavu Pinkassovi. Tematika je bila uzeta iz crnogorskog života, iz sredine koja je bila Čermaku najdraža. Vijest o njegovoj iznenadnoj smrti potresla je čitav umjetnički svijet. Na vijest koja je upućena u Crnu Goru o preuzimanju posmrtnih ostataka Čermaka radi prenosa iz Pariza, u Prag je stiglo pismo kojim je knjaz Nikola obavještavao da je naredio vojvodi Stanku Radonjiću da zastupa Crnu Goru na sahrani. Čermakova sahrana bila je određena za nedelju, 7. jula. U danu sahrane obavijestio je profesor Pinkas vojvodu Radonjića. Crna Gora nije mogla da učestvuje sa svojim delegatom na sahrani,
jer vojvoda Radonjić je imao puno obaveza na kongresu i nije mogao da isti napusti pošto se kongres približavao kraju. Crna Gora se oprostila sa posmrtnim ostacima Jaroslava Čermaka riječima svog knjaza koji piše: žalim da moj delegat neće moći učestvovati na sahrani. Jako mi je žao da su ozbiljne i vremenske obaveze onemogućile Crnu Goru da učestvuje na sahrani velikog umjetnika koji je jedna od slavnih ličnosti slovenskog kamena, a njegova besmrtna djela učinila su Crnu Goru poznatom i uvažavanom u čitavom svijetu. Prenesite, molim vas, moje osjećanje i budite uvjereni da u nedjelju bit ćemo svim srcem sa vama. Crnogorski knjaz Nikola. Ovim ličnim svjedočanstvom Čermak se vrlo sugestivno suprotstavio proizvoljnim sudovima u Crnoj Gori. Svojim portretima i kompozicijama, autentičnim dokumentom, likovnom hronikom očevica događaja. Čermak dobija za čojstvo i junaštvo medalju za hrabrost. Odvažan i human, neumorni umjetnik predano pruža pomoć sirotinji i nejači, a u trenucima odmora, u stilu akademskog romantizma, on slika. U Dubrovniku on radi svoja velika platna. Za Tršćansku galeriju Morgupo izradio je 3 velike slike. Crnogorski glavar s konjem, zarobljene žene, crnogorsko domaćinstvo i svoju čuvenu sliku Otmica Crnogorke, Racija. Od 1870. godine nije prošla ni jedna godina da Čermak ne izlaže u pariškom salonu poneko svoje umjetničko dijelo koje bi se odnosilo na Crnu Goru. Portretima velikog vojvode Mirka Petrovića, knjeginje Milene, knjeginje Darinke i Miluše Đurašković u pariškom salonu dobio je velika priznanja. U svesci broj 5 iz 1864. godine u Parizu piše o Čermakovoj slici Ranjeni Crnogorac, koja bijaše najljepša i na jednoj i na drugoj izložbi. Šta sve pričaju glave Čermakovih žena? Pita se Jan Neruda. Te mlade glave, proljećne, dišu sa dječjom lirikom ili te glave starije, stroge, sa rezigniranim, ujedno odlučnim izrazom lica na kojima se teško primijeti radost i bol. Ovako lice mora imati žena koja ima ljubavni sastanak među stijenama, koja je već kao beba bila siroče, koja će već sutra, vjerovatno, morati podnositi muke zarobljeništva i koja će morati nekada da stražari sa puškom u ruci, kada njen muž zaspe od umora. Stanite ispred ovog reda slika i čitajte što vam sve ove glave pričaju. Ali vama ko se može odužiti Crnogorke, kad vi same umijete ustaviti i suze gorke, suze koje pusti glasi muža, oca, brata, sina, uz nježnijeg vaših srca tržu vade iz dubina. Bose, gladne, trudne, nage, za nama se potucate po granicam domovine, da nam skromni tajn date. Vi nijeste od nas manje, kad nastupe
žive muke. Vode, praha i olova dodaju nam vaše ruke. Vrh pramova gustog dima toga praha što gorimo. Kraj simbola krst slobode, vam anđelski lik vidimo. Jaroslav Čermak je za sobom ostavio mnogobrojna umjetnička djela na crnogorske teme i motive koja daju pravo i njemu i nama da ga smatramo crnogorskim koliko i češkim umjetnikom. Godine 1927. prilikom jedne izložbe u Nici, crnogorski oficir koji je živio u izgnanstvu skinuo je kapu dok je izgovarao Čermakovo ime.